Nova ekspresna tjestenina, možemo ju nazvati u počast kozi, jogurt ili kefir, skuta i polutvrdi kozji sir, dakle to je ključ priče. I izabrali smo paštu po izboru, ova je jedna zgodna sa špinatom i to je cijela priča. Ipak da imamo još neku malo jaču začinsku priču, stavit ću kadulju. Kadulju uvijek imam na terasi. Sasvim na kraju, već kad skinem sa štednjaka, dodajem ovu mješavinu kozjih varijacija. Gotovo.